mwanzoni ke Maria he mwana hangu bachipalisha mndumme mwanzoni mlojeye chimbizwana mndumshe ndata chidachifanya mwade chirumwe mndumshe kaenda mbe mama ukaambia ukaenda lapitali vaye hajande jei anamba ukaya mwanzoni ke Maria he mwana hangu bachipalisha mndumme mwanzoni mlojeye noni ke Maria hahe bakuna waswili mahore evenge sendongo izo rende yata chihade chirenge mndumshe chilahamba bahaya namba ukaka bachitabu hadi chidachi mrenge bona mrenga hata vanhu nyumeni vanu hanimilia hadajaringewe mndumshe akamrohora hamai nyama halafu izendongo hizo zinitabisha halafu chimwambia ukaenda pare gendarmerie wake mazaidi orenge mwana halafu ombadingo vale wakati ula haja hamrenge hamrohora upareni amagaya hamrende inyama zendongo hizo njaparo zieshi njaparo ziona ranjindu utotoni hangu hata njepare vanu nliyo vanu evenge zabari hizo chikahuja dunia pia wajue ezachonga mirambo ya mndumshangu obohaye ni Fatima hadi kuwa ya misaminguli nivangu mimkuwa halafu shaminja yeshiyo evengeze ndongo hizo hamwanzwenyi dunia pia mzijue karambo hafanywa itendwa na chuparo shieshi na chuparo shiona oharumwa yekomori omjini kuwa Fatima hadi wao kuwa ne mwana hahe amboka mujoni beha magobani asishindia amboka bomba bawewe evangeti stajabu mana chizungula mala mengi japaro wona hizo walanja paro utozo adabu evenge ezali sahinde hajanika mbere arinitsamende mwana hahe vangu chiaraya amjukayo ndi ndrongo ya luna irankuyini zakauja hizo evenge lazima hapa hainukona joharumo mswahabu lazima nivenua mirambo kaikajirambo bai mirambo michiri na uwe miwanangu mlobonze habudu nganzo uone haya bande zila naambia ukanje paro ilwa mahari malafu mnipashe dawene mndumshaha evenge mwanzo muone haya nijibu ya mzade huu evenge wa mrenge walapiza kabati kufuru wa tsunamba pangu chidaza zi shamianza mndu mustarabu rishihanenda minaye evenge rende yata idaraja ya mndu mangu hahuluze twalaka avundu mwisho ukanja soma kahana mokai mustarabu asa evengeze ndongo hizo amwanzo mzijue nyonchi pia na waka untorea ulo paranza isema kalimani wambiao evenge njaparo ziona lewe nundo handa bayiho mjini kuwa narendazo zendongo hizo evenge chikaujane mwambie nini komori pia imashwa yonchi mwishie zendongo za rambo za mpara. Assalamu alaikum.